khut za soi turin kan resource person kan som don ani pathian thu thing lim chiarin longa thlang o rin thon hi na bung li chang som paruk rin nanun chumi awangin kan dol lova kan pon lam mihring hi lo ong rop tel tel ma sela kan chung lam mihring chu ni tin siam thar zelin a om zawk ani kan hreom nep tak tun mit khap kar chung chawa om tur hian ro puina na satak chatua ta tam min siam sak na satul tul ani thil mu thei te hi en lovin thil mu thei lo te chu kan en zawk si a thil mu thei te hi re lo te atan ani a thil mu thei lo te ero chu chatua ta tan ani si a ti thleng khani se a tuna kan tran tu tlangwal nun puya lo somo thiên tu thiang ling lo ngai thang u rom bung som pathum chang khat le chang riat rom bung som pathum chang khat na le chang riat na te hi ro rel tu te thu oi tu mitin an chunga ro rel tu te thu thu in omro se pathian thu lovin tu ma ro rel tu anom si lo ro rel tu a om te hi pathian rot an ni ti le chang riat na unaw in hmangai na in hmangai ton na ngot lo chu tu ma engma basu ma ni mihring pui hmangai tu chuan dan chu a zo fam tin to sia hi zanin kan pui zi tu na en mil ka fiat em awang le tun lai khovel ne na ai mil fiat em awang kan son ni pathian in tu tiang min kan ti rik ta te kan za tan nan tong so se pathian mai lo ku na wal pa nangin dam le fisel takin ko ni thei min venga zanina hei Bangalore KGP branch Inkhawm na hun tha nei le thei tura hun min siam chaka wangin i ne na lom thu kan shile che nangin kan Inkhawm hun chung zongin tisa le tharawa chakna thar kan nei thei nan te thu kal tlang te in nangin i che lo kal tlang te in nangin mal min somda kan tharaw min polang che alpa hei Inkhawm hun kan zo huna te po hun lom le zel tu theng te po in alpa nangin i tharaw thiang ni min thun hun reng ang che ifapai so Krista min lom tu soi chung kan anin la ne tuna kan secretary lama tang pon tu pa mo te pon tu ren lo somo kan she them shete kan secretary hi van du thlak ta gena mit zai ngai hlo maya a khun ron mang thei don lova kan tong tan jala ma de khan shi ila tha o me voin kan Inkhawm dan tu program zanin voin de kan ti kan shroi tu hi tlangwal elsa lal nun puya committee member ania tran a hun min man sak turin tran na hun mang tura kan ruat tula ral reng pui kha nimal har satna anai awang ron mang hun ron mang thei don lawa kan hriat angin kha tangwal kelal nun puya in miron man chaka ti chuan Bible study thung hlui zirna hun kan nei do nanga kan resource person a reverend lom puya ha nar ani do ni ti chuan August somni le pathum sangni somni KGP Inkhawm program shuai tu tlangwal silarin hlua committee member tran tu nulala nun moi tir ko do kham group to feel tu tlangwal reverend lal fago maral te ko representative August somthum sangni somni KGP Inkhawm program shuai tu nularam ni engi committee member tran tu tlangwal Samuel rinunga tir ko do thangkhuma group to feel tu pu David zo sang zela var te branch treasurer ani don ani buang tur tul dangte program CMRM August somthum pathian ni Inkhawm program Bible study thu thlung thar min nei pui tura ruat Reverend Johnny Lerem fela chu exam nei awangin aya thu fil tu pu thu fil turin pu David zo sang zela var te treasurer ruat ani VC le local council in Thanpui tong trai rual Central KGP thu chuk angin VC le local council in Than August somni pasari sangni somni nei turatan August somni pathum sangni somni KGP Inkhawm tong trai rualna nei turaniang
Augusta Faith Promise pek na turte tlangwal Timothy la lei sanga secretary le tlangwal kemal somkima finance secretary ten hela pek turania a pek na an phone number hi na kina group lampanga kanon na tar chok dona ni ole khati jong ha pon turom te ni ye tu na chuan dần đây không có cái tiền chuyện là in trong trai rồi nó hùn cái lo này to năng trong trai thu bụi thọ đủ này thế cái đồng chuan tu na trong trai thu bụi thọ nó hùn cái lo không Thomas Leber menga kan program duan lok sa te tan pathian hena dila chuba ka he kan exam nei tur ne kan secretary te kan committee member then khat te po exam nei tur an net chuba ka reverend Johnny la rem felat po exam nei tur an nia theology lampang zilai chu exam nei to na ka le lampang hian khang ho tang han tong trai la kan secretary po han china kan hriat tong khan amit zai tur ka mi kha tong trai pui bokila chuanin hei news te kan ena kan hrianga naktu ka tangin aizol chung te po lockdown ani le do na kar khat chuang be tuna ve hi covid-19 ve hi an omnual tracing te pon ti don nia Mizoram tan tong trai la pathian ne na dilila adar na sa zwalo nan ti top mai te ang katiang han di la kan chung khatte an omnual boka mi tam tak pon mga kan Mizoram tan covid-19 aron dar adar zel lo nan pathian ne na di lang là thọ được dễ thế nè cái nông tội lo này mà tu na trong trai rồi nó hùn cái lo phong đô năng rồi là cái tổ hậu được thế na khan cái put samu khan top na min sim sak thei se la tu na trong trai rồi la lo phong ô
sabu kha lo in mute dei maya trong kha kan hret le the ra awazia lo ve ka unmute ta sin mole tunga chuan Bible study kan lo nei dong langa theology of migration tiani kan tu pui tur hi kan resource person reverend lalom pui ha ha re lo so mang tuna le kan ngai thla gam khanin zaina hian theology of migration ti kan han zir dona ka tong hi a hriat pia theim chiangem chiang China secretary thu pona khan thu thlung hlui lam zirna hun han ti khan ni deuna in secretary ne na kan han biak na khan in a thu thlung hlui lam a in sorbing vek lovin theology of migration a hi a thu thlung hlui ate thu thlung thara te le tun lai din mun te po an hol kol deuh khan in soitai la ti te kha kan han soi ti chuan in kan han tar chu khan theology of migration ti khan ni ta hey migration kan han ti hi pem na chung chang kha ani maya simple zong soi thei kha ni a mi chung chang hi nikum masalama khanin reverend dr iswana lawa kumsum sari Indian Sena Festive kan chu khanin migration theology hi tlem chu kan lo jiak ve to chumi zui deuh hlek te po chun zana hianin kan tianga pem chanchin hi soitur hi tam khop maya hi tunlai khoweli han thlir ta ila Burma lama tangin Rohingya ho Bangladesh an pem thlak chanchin hi kan hrem em tam takan wei tel khan pema khoweli na ngai vel lo thei lo ani tin Syria boina wanga Europe lama mi tam tak harsa takan pem dante tin European countries ho chirang chang ina kong chirang chang an lo don son da na thena lo in hon deu da na thena in hon wak lo dante kan hrem em ani chu tun nai thil kha ni ta tun nai thil ni lo tun ma thil ka han ngai to ta ila India ram history po han clear ta ila Dravidian so chu North India tanga lu tol thak dan ten pem thak dan te in Aryan so khu ta tanga ron pem so dan te kan hrem em ani atiang khanin pem chanchin hi ni deu zel mai ni China tanga nam rang rang an pem dan te tin chu mi jinga chun ke ni Mizo te po China tanga pem thlanga kan historian ho in hamin soi dan te po kha kan hriat chian sa ve kania tin America rama te Australia te Europe tangin an pem thla chu pem chanchin kha ani zel record mai ni sang hi som panga khanin eveno noemi International Organization for Migration ti hianin World Migration Report and siama chutan soidana chuanin international migrants hi mi mokta duai zani som thum pani vel ominan chuta tin chu ba ka chuanin maniram chunga pem internal migrants an ti kha mi mokta duai zasari som level zet omin an chut boka an soidan chuanin cholkar tin mi makta duai thum vel zet khopuyan pem lut zia thina ni an tiani chuwang chuanin khovel history hi chu pem history ni ringota tunlai kan din hun po hian thlirila pem chanchin hin se mem mai ni kan pem chana chuin ang lova a then chu politics thila wanga buaina lo thlenga wangte tin nam thil ethnic problems an ne wanga pem te tin e barzon na du wanga pem te sa kho thila wanga pem te khateng khanin pem chan chi sang sang kha oma a then chu ti luina pem lui tir te tin a then ro chon ma ni du pem te po an ni poka khatiang khan pem chan chi sang sang kha om ta ti chon ke mani din huna han ti ta ila Bangalore po hian nikum July tha a khan in the Hindu chanchin bua hianin sang ni som pakhat census be chana migrant somsa than chut khan ron tar langa chuta an ron tar lan dana chuanin migrants constitute 42% of Bangalore's population. Tiani, Bangalore mipui za asomli pani hi pem lut kan ni tina ani a chu sang hi som pakhat census be chanan soi khani dei to le ngala voin lama kan han check le pakhata phe chuanin source pakhata chuanin Bangalore's migrants cross 50% of the city's population and tiani chu mi om je chu azad ve vel bora hi chu pem lut khakan lo ni reng mai tina ani a chuanin chu tatang ringot po chuanin pem kan tam jia kha chiang ta ni keni po Bangalore kan oma Mizoram mo Manipur mo Tripura khang mun sang sang atanga pem te kha kan lo ni ta engmo chen no kan pem let le a ka tiang khan kan chanchin po hi pen chanchin ve tho kha tina ni a
nikuma the Hinduan ron soya chuanin Bangalore an soi rual khanin Mumbai an soi tel boka khati lai khanin Bangalore pemlut ka 42% an tia khati hun lai po khan Mumbai chon 50% vel an ti toni chu wang chen kho pui danga po hianin pe man tam hle ti kha a chiang viau ani ti chuanin khati anga mi an han pem khan issue kha tam ta em ni chung issue lo om the te border issue ramri issue kha lo om thin ani pe man lo oma lo om hlunan lo om boka khang te ka ra khan khoi china nge border din tu ni ang ten pem lu tharan oma alo om sa te om dan phung alo om boka chunga chun security issue te po alo oma tin nam sang sang te an lo in chopolta achu tianga chuanin identity issue te po kha alo om thina tin culture lama te po culture sang sang khati an han om pol vel khan issue alo om thina tin eibar zon na te po in nek na chi sang sang alo oma ngeni resources chi sang sang de chhuada na te le man da na te khatiang khan in chu na bo ruak te po kha alo om thina tin khoi hmuna po da na om ta ava om thar te khan engemaw issue khan va siam ta chutianga chuanin legality ngeni legal issue ang zong te point thil kha alo om theita ni chutiang chuanin pe ma wang hianin issue chi sang sang tam taka kha alo chuak ta thina ni Mizoram din hun han ngai tu ta ila hi aizola kan pem khom na sa em maya Reverend Zairaman aizol din sodana soina chuanin aizol khi Mizo te omna tur sa phoin an din ani lawa an din chan takachu kompinu sarkar administration ken kona ta nani atia amaro chu khopui bertana na khachu an pan khom lo theilo de khan pem zela khopui lian taka dikhian in alo chak tani ti chuanin hun sang sang atang kan han pem lu da te khan mani kho welfare te association te student association ti vel kha kan din na sa te em mai ni ti khana local a pem ma sa ho ti mai ang aizola om ma sa then khat kha chuanin an mani thatu te omna khuwa han chui mai har sa to te poni mai theye chui se chon chui chok thei tho mai the ma ro chu chui tur thui de to ho te khaniang khanin mi hlun deuh hleka anin ngai te poni mai theya aizol mi hlun thla te tiang te po kha alo om kha i Facebook le khatiang vela khanin muin karinga khang po kha migration issue chi khatchu ani tho ta ni pem lut masale pem lut nu hnung zok in kara engema bo ro lo om ve thin chi kha ava pem lut ate tan khanin har san na hitam takom theita achan chu alo om masa to te na an lo don son dana zir khan an din hun kha thaina thalo theita tin a pem lut ate har san na an nei ang bok khan alo om masa te poin lo pem lut an oma wang khan har san na an tok ve thei thobani an security le kalaya an lo in hung bing na thil ron su boi tu ang khan khang pem thar ho kha an ngai ve thei bokani chutianga ye wang chuanin har satna chi sang kha alo om ta thina atlang pui thuin heng dan kan jam reng hi alo om to sa te thatna tur ta na duan ani thina chu wang chuanin ava pem lut thar te tan chuanin chan kha thalo zo de utlang pui thina tin heng migrants kan han ti ho pem lut ho te an ni na an identity soi chuana tong kam te po hi tam viawa atlang pui thuin heng hi a tha zonga man ti mai anga positive zong hian ani vak manglo hei refugee te kan tia in forced migrants ti te immigrants ti te in dan vak lowa enga mathila wanga lut te chu undocumented ti te in internally displaced person ti te kun chen kata bejan alien ti thleng te point an mangta nia khatiang khanin apem lut te tan hian har sana to tur tam ma tu ti rol chon kan han soita gang khan an va pem lu na te tan po khanin enge motia har sana thlen tu ang khanin alo ngai ve thei tho bokani khang kan han soi kwal chan chu hemi migration hian in issue siam nem em ma na tanga vo in thlengin asiam nem em ani ti kha kan soi lan tum ber choni ti chuanin a point hina lo lu taila theology of migration kan soi do na wangin bible atangin engtin ngen yang ti kha lo ngai tu taila Bible hi an chiar taila kan chiarna perspective azir hianin kan thil zumu hi nang lo thei khop maya migration mita tang khan Bible ti hian an chiar chho don taila adam aten upa kha edena huana khan an omani tro abaro chu bo chena wagin no chon han nita adama fa pa upa zo kaina kha eden chaklam not rama a om thu Genesis bungli chang som paruka khan kan huani apem khata khana pem chuak tina ani tin nova chanchin hanen taila
anova thate kha an lo pungin a khosak laman in son zela chu an pem zela tinani sinna rama phaizol muin chu ta chon om hunan khuara ta chon babel in sang an hansa ama ro chu ti dar an nita a ti chuan chulai hun rang chon an pem chuale ta chum ti kan muleta tin chu mi do ta chon abraham pa tera chanchin khan en leta ila tera chu u ratangin harana apemani ti genesis bung som pakhata kan muleta tina fapa abraham chu harana tangin he ta kanan rama pem ti kan muleta tin chu a pem na chunga po chuanin he lai kan soi to internal migrant tiang deuh khanin in son quality te genesis bung som pani lama han kan muleta an thakal zel te po khan pem thu kan huzel mai ni ta ai kuptarama ama abraham ange po ai kuptarama pem tha a chu ta tangin alole le hebron lama ron pem chole a ti te khatiang khanin patriarchs an han ti ho po kha an pem chan chin hi kan huna sem em mai chu wang chuanin hemi migration theology chung chang zir tu pakhat Andres Kunz lup ke chuanin pem hi an mishing ni phunga bet ni satli alovin pathianin an pem thein turin ma aron lama sathina achang chuan an du thu ni kherlo point an pem thina ni hatia Andres Kunz lup ke hi UTC man deu khanin visiting professor in aron am tong nge ti chuan an chanchin khan chuile letala patriarchs kan ti ho kha Abraham papa Isaka ni na Isaka papa Jacoba chanchina pokhana pem thu pokhalang sa let em mai ni a upat fe nuwa kha ni na papa Josepha wangin ai kuptarama an pem tha a chu pem khani ta zelani are fe nuwa ai kuptarama tang chuan Jacoba thate chu kanan ram lampan an pem chuak le ta a an pem chuan an hroi tu mosia chanchin te po khan en ta ila pem chanchin bok khan alwan em mai ni ai kuptarama din hun sang tak lu ani amaro chu ai kupta mi ti hluma wangin median rama awa pema chu ta chen pui fanau te ne ya chu ta tang chuan ai kuptarama aron pem let le a in chu ta tang chuan in pathian in aru ta wangin ai kuptarama tangin Israel fa te hroi chuakin ti khan an han pem chuak le ta a pem chanchin khan i zel maya Exodus atanga Joshua le khabu thleng hi kanan rampana Israel fa te pem chanchin kha ani deu ber maya chuan kanan raman zulut ta a lalten han nei chowa ti khan han indin fel ve a amar chu BC zanga jasari somni pakhata BC jasari somni pakhata asuriya sarkar in malam lal ram kharon ne a apem dar tir vek meni force migrant ani tani chu apem an pem lui tir an thon dar vek meni identity nei mumal thei to lo turin an thon dar vek ani ten chu min hu fe a chimlam lal ram jok judalal ram jok ka BC zanga somriat pasaria Babylon sarkar in aron ne vele thunga Jerusalem manti chia temple tepo an chu chia a tikhanin khalai judarama mi ti tlak deu ho wa chu Babylon rama khanin an pem luitir le sala an hruai le tani chu force migrant a bok khan ni le ta ti chuan Babylon khari tak lal nge ni ropui takin an awama ro chu ne bukane zarati nu an lal rama lo tlat chetial tiala ti chuan a bodina sa hun lain lal kura Persia lal kha aluliana chu chuan in Babylon aron ne ta zanga somthum pakwa chu tianga ron ne nu chuan kura khan in mani ram lama ho phal sak le ti chuan in juda ho kha Babylon atang khan in judarama an pem hole ta sung mei ti ta kan hule ta ni chu pem chanchin kha ani ta zel ani chu ti khan in thutlung hlui khan ani la pem chanchin hian in a luak khat vek ti thei mei tur khan in a omani thutlung thara han kai chhota ila lali suwa chanchin bik te khan in ta ila apian hlimatang khan in pem chanchin kha lang ringot mai ni Heroda wangin isu chu ai kuptarama pem thak puyania ti chuan Heroda thi nu ai kuptarama tang chuan an pem chho pui le Nazareth khonom ta ti kha kan huani chu wangin isu Krista ngei po hian in ta ga chan migrant khani be thawani chu wang chuan in pem tharten har satna an tong zong chu isu po hian lo tok ve ngei narin oma tina zau zong a spiritual zong de te po ti taila a soi phei chuan isu chu pathian fapa wa na tanga khovela ron pem ani mo wa na tanga khovela ron pem ani tin Pawl chanchin te po han en ta ila chanchin trashilna wangin hun sang a kuala rei tak te oma ti khan a toy zonga soi chuan pathian thu a hianin pem chanchin hi alang na se em ringot mai ni chung pem chanchin atang chuan pathian ole du dan te kan lo mu thina chu tianga pem te chu pathian in a thla thlam lo hle ni ti te po kan mu bokani amaro chu pem theology hi rei tak chung ngai ven ani vak lo tu na ya ro chuanin ngai venan ni chhota viawa hi thil thatak tur ni te poin alangani tikhanin Bible kan hanen chuanin
pem chan chin kha lang na sa em a kha an pem na a khan pathian a tela pathian thu wangin an pema chu gan pem na chan chin atang chuan pathian chan chin a pathian ina mihring te om dan tura ruat ang chi te ten an ti tu len ti lo turang chi te po kha kan lo mu ta thin ani ti chuan in a bible lam kha ti khan lo da taila e migration theology of migration kan han ti tak kha a eng chunge ni ta a eng hinge chu theology of migration in hna te chu ti khalo soi taila e theology kan han ti hrim hrim a hi enge ni theology chu pathian in puan na mihring in alo hriat thiam dan chuina tin simple devin soi taila pathian hi in puan chuana tang lo chon mihring ta hriat the ni lo ani amar chu aron in puang chu ka thil siam mangte tin kan thin lunga te por in puang theya in bible ate po in puanga fa pai so krista te po in puang ta chu pathian in puan chuana he thil siam ate mo pathian ron in puan chuana tang chuan pathian hi kan lo hria chumi chung chang chuina chu theology chu anita chumi a chuanin pathian in puan chuana tang chuanin e pathian chung chang te pathian ina omdan tura min ti le min kai hruina te chandam na e aron duan chua chung chang te chumi a kan tel ve the dan chung chang te kha kan lo chui ta thina phang zong zong ka theology khani ta vek mai ni ti chuanin migration theology in nga na le e hemi chung chang kan soya kan soi tel nge ngai pakhat na chuan ti hian soi taila he theology na asoya chu mi zong zong hi pathian an puya siam kan nia chu pathian an puya siam ni na soi nun le ngai poimo chu he theology of migration ina in nga na ta na ron man chu ni pathian an pui gan han ti latin tong in imago dei an ti a image of god mi zong zong hi an re the mo re the lo mon mel chiam mel thai mo eng din hun po ni se pathian an puya siam vek an ni bo chen na wangin edena tang khan no chu ani ma sela pathian an puya siam an ni na kha a bo chuang lova e genesis bung ko chang ru ka khan pathian an puya siam an ni na bo lo je chu kan hua pathian an puya siam an ni wangin mihring thi sen chu chu thil thiang lo ani thu kha kan hua ni tu wang chen mi chu eng din huna po ding sela pathian an puya siam kha ani reng ani pem thar ani emo om hlun ani emo atu po ni ta sela mihring reng kha chu pathian an puya siam vek ani chu wang chuanin migration theology ziak tu pakhat Daniel Grudi chuan ti hian a soi ni mihring hi pathian an pui imago dei siam ani ti thu hian pem chung chang soi hona om zedang lam tak nein ngai to na po thui tak kai hruaya imago dei ti hian in mihring ni na le in lai chi na chung chang thuk tak soin pathian ni na thuru gril tak mystery of god atang lo chuan mihring nun na hi a hriat thiam thei lo ti tar langani te in a soya om zia chu kha pathian an puya siam mihring ani na zukriat puile chumi za le ngai poimo na chu theology of migration in ngana chu ani ti chuanin chumi an ngai poimo lo chuanin asiam tu pathian kha an ngai poimo lo tin ani ngalta thu fing te bung som pasari changa chuanin mire theim musit tu chuan asiam tu ngai ne pani ti kha kan muwa chuwangin mi chu lo re the ani theya pem thar ani theya din hun tleu tak din hun cheta ka ding po ni the amai ro chu pathian siam ani chumi na lo musit chuan asiam tu kha amusit tinani chu thalo top tinani ngatani chuwang chuan theology of migration chu image of god pathian an puya siam ani na mihring hi pathian an puya siam ani na ain ngat tinani apan ni na chuanin migration in ngana poimo tak dang le chu pathian thu mihringa alo chan na hi ni chu a technical zong chuanin pathian thu ti hi verbum dei tin latin tongin an soya jonat chanchin tha jonat se bung khanna te khan kan muwa tirin thu om thu chu pathian he na om thu chu pathian ani mihring alo chang thang zong zong ha kan mu khamo incarnation pathian mihring alo chan na thu kha ni china khan kan han soi deuh thuak to a isuang e po kha migrant ani kan han ti kha wan na tangin khovela chandam na na thok turin alo palani chu wang chuanin migration theology chung chang soi tu pakhat Peter C. Friend chuanin pale fa pale tharau thiang lim chung chang soi na chuanin ti hian ati ani Deus migrator god the primordial migrant pathian nge hi migrant masaberani god the primordial migrant tia iso chung chang soi na po Jesus the paradigmatic migrant tia tin tharau thiang lim chung chang soi na chuanin the Holy Spirit the push and pull of migration te tiani om zia chu
pathian nge ya kha migrant ani chu wang chuan in migrant experience ang zong kha kan pathian in experience a hrevek ani a hriat pui ani khati ang din hmula hang kan pathian heading ve to ni ti la ya kha alo ni le ta ni tina dang le a chuan in migration theology in ngana poimo tak dang le chu pathian na tho kan ti mai technical term le thome he boy missio dei an tia chu mission of god pathian mission tina ania chu pathian mission ina tu ma chu pathian ina tlan na a tho manga mi zong a pathian an pui kami image of god an ni na dik takron om tir le kha pathian mission ina tu ma chu ni image of god a siam vek kan han tia amaro chu mi hring mi zia kha sualina alu corrupt tir na sa to wangin restoration a khangai tani ani na pa ngai lu thattir le ngai chumi lu thattir na tura ta na pathian na tho zong a chu missio dei mission of god tian han se chu ni a ani na cheto a kha ani na ngai om tir le kha pathian thil tumani chumi ani theinan chuanin isu khanin en ton tur kha aron nu chiata a chu isua na thoda na chu ko ran ho te le ama zui tu piang te na tho zui ve dan tura po chu ni ta a isu rong bol dan hi han en ta ila a hun lai mi te na da na lo fil fia dan te po kha aron kal pel zeu thu kan muwa amai ro chu khang ani awang khanin dan khangai poimo lo tina ni lova dan thu te zol nei thu te ti bo tura local ni lovin ti fam kim tura local ni thu kha a soyani dan chu mi hring thatlan na tura siam ani lain an hun lai khanin mi hring te ti she omnan le op be nan khan an hmang na sa hle thin ani chung chu isu khanin aron pal thin ani e sabat ser ti chung chang ate po khan chiang khom maya juda chung kwa alo piang ani wangin isu khan sabat ser kha ngai poi mo khom maya ama ro chu kha sabat ser manga mi te ta na har san na le buaina timayang she omnan thlen thin ro kha chu isu khanin aron nok deuh thina adan ngau ai chuan dan om chan mi hring te kha aron ngai poi mo jok thina sabat chu mi hring ta na siamani a mi hring hi sabat ta na siamani lo ti kha athuro lu mani ti te po e marka bung ni a khanin kan moni chu wang chuan isu rong ron bol dan kha han en ta ila zirtira thandana te po khan a then chu sanghaman tu te chia khon tu te then chu tlema han limik ve deuh ti mayang han veng va de ve deuh te po ni a collection kami ama zui tu disciples a than ho kha an mani society kal manga chuanin om khom le ti ho tur chi kha an ni vak lowani ama ro chu khang kha iso khana ron tham khom vek maya anin kara dai dan na bang te kha aron sutlang ti te point asoi the ome khatiang ani awang khana hun la ya din mun tha lo ding tam tak kha chuanin an ngai theilo wa ti khana kala to ba vision cross an kheng betani ti te po kha kan mu ani chu iso krista rong ron bol dan khani a headline din mun niaman niamo sang an niamo aron tham khom vek maya mi hring zong te thatlan na tur khan iso khan rong ron bol ani chu mission of god missio dei tia kan han soi ani chu migration theology in na po chu tani ten apalina chuanin na rei to fuem apalina chuanin migration theology in na dang le chu pathian in min thlen tiratum a mathlir hi a technical drama chun visio dei and the vision of god chumi mathlir mu le hriat thiamna ain khat le tani pathian in min thlen tira tumrama chuanin chan sang awanga dai dan na bang kan lo hun le in thliarna dai kan lo theute chu thiat ania thil ni phungpa ngai ne kan lo hriat tam takte chu khoiling le fekania lali suwa soidana chuan anu nung berpo ma saber ani theya ma saber po nung ber ani theya ti kha ania chutianga pathian ina tuna kan lo in hung bing na le kan lo in thliar ran na ang zong pia lam o pathian thu manga wa mu theina tura kha vision wa nei na kha migration theology in na hi ni le ta tuna kan mu phak structure chunga kan mu phak mai ni lovin chumi pia lam po wa mu phak wa pal tlang theina ang chia kha migration theology na ain nga na le min thlen puya tum rama chu ania chu he khovela kan khosa khona tan hian apoi mo em mai ni chu tianga ni lo chuan an ni hi migrant an ni a ke ni chu om hlun to ke ni mi hlun an ni chu mi thar khatiak ang chi dai dan na bang kha om thina ama ro chu pathian hemi vision of god visio dei ya chuan in khang kha sut tlang ania dai dan na bang kha thia ania
lai kan han soi to ma sa lama mi yang khan pathian an puya siam mi hring za ngai vek za phu vek ngai poimo phu vek an ni na lai zuk choi na kha anita am tin chu tianga khovela kan omna hona tan a poimo mei pialama he visio de ina asoi pakhata chu khovel pialam thil khovel pialam ram va mu phak na hami vision vani phak na kha anita chu tir ko pol te poina lo suya kha ani am ke ni zong van khole tu kan ni sia wa na tanga min chandam tu li so krista local tur chu ngak le takin kan clear ani van khole tu ni na va clear phak de na vision na kha ania hebrai le kha thona po kan muwa an chuanaram chulung kham sela chuan honarem changan mutonge turani nima sela tuna zong ram thale zual cha kan lo ni a ikha ram thale zual cha ka va mu pha kha vision va nei pha ni na kha theology of migration in at kon isuang ei po wa na tangin aron migrate migrant tharon ni keini ho po aron pem na chan ho po hi khovela dai dan na bang kan sutria mai pelama nakina chon wana khan kan la pem vele don ti vat khir phak na kha theology na min thlen puya tumram le ain nga na po ani pokani leti khanin khalai khadu tok taila chu theology of migration chu engtin nge ke ni hen kan man tangkai ve ang ti la ya kha ngai tuangai chu ani tani atir lama khanin pem kan tamdan kha kan han soinol to Mizo chanchin bi ka han soita ila he kan history chu kan pem thak chanchin hi ta China tangin he ta Chin Hill sa te he ta tria wa ti khan thanga te kan pem zel chanchin kha kan history akan ziadan historian ten an lo ziadan chu ani tlang pui mai a local zela ram boilai pan soi kai ta de la ram boilai in mitam tak bar maraman pem chole thunga a then Manipur lama ten pema then Shillong lama ten pema katiang khanin pem darve sungani ten chumi malama indo pi pakhat na le pani na ve lai te po khanin khoi mo pem te chu an om bok ome tu tiang chori Mizo te po hi kan pem ve na sa he Bangalore ange po Mizoram le khing lai Manipur le hun sang atanga pem migrant kha kan lo ni ve thone ke ni ho po hi khatiang khanin kan experience me ka hi ni a mi zinga kan va cheng ani tin chu tiang bok chuan ke mani Mizoram ange po nam dang khan ron cheng ve bokani mi chen chil tu kan ni ang bokin min ron chen chil tu anom bokani Mizoram chuanin Mizo te mai ba ka bru te po an oma chakma te po an oma nam sang kha mi ron chen pol ve ni chu tiang hanin chen pol hanin pem nge ni kan han pem ton kual vel na situation atang chuanin engtin nge kan lo in en thina pathianina omdan tura min zirtir le min hril ang hian kan lo omin chu ngai tuana chu kan lo pu phathi nem ti te kha ngai tu ngai tak khani tani barmalama tangin mi an ron pem thla a engtin nge kan lo soi thin Mizo tru ngati tiang chi te po kha kan thrin tero lama khothang lama tuikuk te po kan ti an mani chun tuikuk ti pon du haulo khani na langa haulo han ti la lo mang chun no me te ma ro chu official chun bru anin ti ta amaro chu tuikuk ti hi kan soidan tlang pui kha alani ta fan fana tuikuk pathian siam theilo ite kan chinga khatiang kha ni ta vai te kan han ti ta vai kan ngai to dan te a negative tu khop maya pathian an puya siam imago de yan ni na lam ai chuan an enge ni vai identity ya kha kan mulang sar du khop mai vai kan ngai to dan he negative em fo thin ani chu tiang chuanin midang kan thir dan te min lo thir dan te po ke ni nge po Bangalore kan oma ko pui sang mi te po in thil chi sang experience thinang Chinese anga min lo ngai tlat ang chi te foreigner anga min ngai tlat ang chi te po kan tong khatiang khanin nge ni in mu khodang sial anga in mu na hi te mai khatiang chi kha atam em mai ni chutiang din huna chuan kan dinga ke mani nge na kan ti fu lo te po om theya midangina ke mani lama ngai tu na thalwan ron man tele nge ni kan ni na ang lo tla min ron hu te po kha om thei pokani chu wang chuan he migration theology hi kan khosak ho na tan hianin apoimo zia kha kan zir tharata na poimo em mai tul em mai chuni ta chu wang chuan ti hianin he radio lek to a kan soi to kha mor han bok don taila mi zong hi pathian an puya siam vek kan nia za phu vek kan nia
mishing kan ni na kan chan vo theu te chang tur kan ni ti hi apoi mo ta em maya ten lali suang ei po wana tanga khovela ron pem khovela po mun sang sanga pem ve tho ani wangin mun pakhata tanga mun tanga pem te mu sit le en dong hi thil dik lo ani ten pathian in mi zong zong a thil tu man nei ti lotling tura mishing ni na dik tak in za sak le in ngai poimo sakhi atul ma chu chu he kan khosa khona tan hena tula chu mi pia lama wana la pem tur kan nin te po kha va mu pha kha va mu the ya kha atul bokani chu chu he migration theology na min thlen puya tum ram le min zir tir chuni lekha kha ga han present the dan china chu ni tamai sela thange chu troi tu ko dom le to sela migration theology chúng ta pu opinion trong cái ngày thà lộc thà khúc mẹ kha hoa khăn kalau soi lok lo kan resource person khan ban na trong China min ni sak hal thei se trong trai ngal don nge kan la soi ho don nge ti nge i soi ho na tu na kan hong khotanga soi ho tura khanin ni china surgery na ka rem na khanin soi ho turi ron ro man don mate ro man sa po ko nei chong lo ma ro chu tul chong kan soi siam chop meng chu te ka lo ti mai ya kan hroi tu na tu lo ti le ti kha kan siam chop meng chu tu ti lo le general de wa ti te po kha thei tho bo ka han siam lok deuh ruat lok deuh chuan soi ho na hun po hon thei tho du chuan engloin ti tai la ka migrants sung chang kan han soya migrant te chunga kan ril ruput pang hi adik to in country em ti te kha soi ho tai la chat keringa midang pem thar chunga kan ril ruput mang mo ke mani kha pem thar kan ni chun midang in pem thar kan ne wang kan ril kan chunga ril ron put dang kha dikem tin ke ni point pem thar ho kan ven dang kha dikem kha kha pakhat na ni sela tin adang le chuan in migration theology kan han soya kha eng tin nge kan man tang ka yang tun lai tin huna hian achana chu mizo chu kan mizo te po hei kan pem huma na thona wangin tlang pu Bangalore chuan tuna chuanin reverse migration kha anasale ta ni kan pem le ta hum mai ni mani rama khatiang chi te po khanin eng mo ngong tang ta kharon nei the mizoram po pem hole khan tam em ni man ni chan chin bu on ron man ni deu to june kha the hindu an ron zia khanin over 3 lakh migrant workers have left Bangalore city ikhane pakha june ni som pasari ni dei to 3 lakhs dikha tuna chuanin eng lakhs nge ni tong Bangalore chuan te po kha to reverse migration khana salu tu to ni an han pem le khanin engan han ti don engtin nge khilai lom te khan lo don sonang ata han isu tam tak kham le the ni wang jing khang te kha soi hona te po khanin a reflectel thei mai theye migrant te chunga kan ril ruput mang hi dik tokin kan thria em ti le migration theology hi engtin nge kan man tang ka yang ti kha ni mai ro se so ho tur chu ka soi ho tur thu pui te ron chop to kan vain soi tho kan tum do ne zona ang de ulekin kalau nei masaveranga po pia kha I elo migration or migrant la karil ruputi vel te hi racism nen hanin a in zom thukem akil kal kop ani ve em katina chang hal zel me ta na me akal kop na chen a om
amaro chu racism ni kherlo po in hemi socio-economic condition shim awangin atiang kha om thei tho boka in India ram situation a big chuan in caste awang te po in a om theya caste sang le niam an awang te po in racism ngor ni kherlo kan hei sa khuwa wang pon kan sa khowon awang te po khan in dai dan na bang kha om ve thin thowani chumi om zia chu racism ti kha chu factor pakhat chu ani chiang anga amaro chu factor om chun chu ni lawang chu tam tak zinga pakhat ani ang chu kan roi tu khan a hong thoin ka hria a kan soi ve reng renga tuna kan ngai thlak tak po pian hena changa kan ngai thlak tak atang khanin ril ruwa thil tam tak ron lut ve a alomom khome kan thu zir kha hey migration ti a khatianga kan in hriat thiam lo na ni a ka hriat a chu ti meng alo om sa te le aron migrate hnunga te kan in hriat thiam lo na ni a ka hriat ta he Bangalore a po hianin kan oma thil pakhat chiang deuh mai chu kan mi zia kan selen na hmunin an lo kha chuan kan mi zia khainam theilo hrim hrima tin ego te attitude te le thil dang dang a khanin boina kha aron om ngal mai ni khan kan hria a chu chu ki ni po hian kan to kan ton ni te po in ka hria a han chua ni khwa te po hianin a voi thlak hring khop mai a motor khal te phei chuanin han in ken le khatianga han polite deuh po hianin annin ego deuh a minon reply si kha chuanin thil boi thlak na chin kha tam tak kha om ve a har sat po har sa viawin ka hria a tuna kan khami migration theology kan zira tang khan thil tam tak kha pathian atangin ngai zam thei dana kha kan zir chuak ni in ka hria a tekhinan kan ril ruwa vai kan ti tele namdang kan hriat dewa kha chu kini pon en hran na kan lo nei lo ka tang khanin ril ruwa khan thil dang kha a koi zong khanin aron lut ngal zel thina ma ro chu pathian siam vek kan ni ti atanga han ngai to kha chuan ril ru kha ti meyang khatiang a koi zong aron luk tura kha min khalngil thei don ni khan ka hria a zanin kan thu zir kha atang kai don viawin ka hria a tin hei Bangalore te kan han oma kan om chuan ke ni pon kan ron selen na tanga kan thil ton thin ang tekhinan ke ni chu Mizo kan ne Mizo zia anga han om top ang chi kha a theilo na chin kha a om ve bukin ka hria a kan om na rammi te che zia te tekhinan thei pheilang chun an tong te po han thiam ila khatiang khanin ki mani ta na po khanin atang kaina tam taka omanga kanin lai chin na po kha thui takin a tha thei don ni ti kha ril ruwa khan ron lang boka migration theology rang khan ti khanin kan chen na arammi lo om ma sa te anma ni culture wa za na kha zir chuak lati kha kan soi ve du hrimhrimatin apathian siam ve kan ni ti atang khanin in hria thiam na thuk tak nei bokila kha kan soi ve du ni chu kan soi ve lokanga len migration chungchang hi ne tunlai ke poka boy pui deu ania Mizo tele migration hi in koplat ni hian ka asiatin ka sia chiang takin han ngai toila chumi he hian theology of migration hi Mizo tan apoimo zia hi alang ema Mizo history kan en chuan pem nam kan nia khothar sa ti te ti khan kan pem dul du zelani tena kan history hian pem na migration hi a in tu het ema hemi Mizoram tuna kan chen na nge ya tuna kan chen na muna cheng tur po hian ti khan ron pem thla khatiang theory sang kha omani Inkhawm dik beranga Inkhawm dik lowang ti chu kan set lo na chu ma se
kan pem nge ani ti hi chu a chiang em ani chu ta chun Mizo te le pem chungchanga aing lo I soi ho tura aron tia han kan en dan hi dik to kem tin nim kha o khami kha ania ti hian han ngai to ta han chui tai la Mizorama buai aron nia buai wang khan khokhom aron nia khokhom kha forced migration kan ti theng forced migration of wang khan ti khan khole kho khain khoma kho khata khan kho som don te kho som chung ten da khomani khata khan thil sang society kha effect na se emani ani Mizo te khamia khan kan hemi migration tele Mizo te in society a in kop thuk zia hi anasale zual hian zir chiang chhoila zanina po a biblical perspective atangin kanan chui ania isua chungchang te po ha kalo ngai to ngai mi lowa khami migrate ani ve zia chungchang te po ha khatiang khan zai kan thu zir hi apoi mo eming ka ria theology of migration Mizo te na a in kop dan hi ngai to chuakela a chan chu nichina karon soi tong khan Mizo te le migration hi kan nam le migration hi ain kop ka tunai chuan puchuan oma soi ang deuh khan puchuan oma hian tunai hi chuan kan omna hi a nget to angin deuin ngai tangin ese holin tuna chuan ka soi ri ani ta puchuan oma hian ti hian a soya Mizo te hi Mizoram an lo dan hi midang tenek chua ka valuo emo mi ram thiam taka an valuo pui emo ani lova pathian in antana arwat sak lieu huna in thiam lo na tur om mi lova om mai ania he huna hian eng huna tanga lo om to nge ni chu hriat har deuh ma sila hriat har deuh ri ma se Mizo te chanchina thil thleng sang te hian Mizo hi atir tang Mizoram om ani le he ram hi Mizo te ta ni ti chiang takin hel ro loin ati chiang ni ti asoya puchuan om hian chu wang chuan kan veng Mizoram ma chuan kan venga mi khodanga mi te moron pem tang sila an mani tan khan khalai mun kha an ta ve tho ani ti sia in en shanna vanei lo hi apoi mo in ka sia namdang kan ti te hei brut le chakma hemi border issue le hemi chakma le bru issue hi chu soithiam har khopin ka sia hemi chungchang an mani migration chungchang ve lai chun le lam in thil soithei omin ka sia karon karil ru omang karon soi khom thiam lowa ma se Mizo te le migration hi chu kanin ain koptlat Mizo history le migration hi chu koptlat he hi Thalai te hian nasale zuala kan ngai tu chiana Mizo te poi pem nam kan ni wangin pem te kha va musit lo tur kan ni na kha zir chuak la pom thiam tur kan ni zia kha zir chuakila ti kha karon soi zon na em chu kan nei lova ma se kha garil rom da nang a khom che lo mai the ma se lo ngai thak thiam chu karon soi ve zok ani chu soi du dang kan lo mem la soi the ne kan om to lo ne kan resource person revan lo long pui ha khan trong trai này mình truyền sẽ trong trai ang lolpa kan pathian min mangai tu hei kan lo rom han lo bangin zanina Inkhawm na hun thatak mai kan neya theology of migration chungchang te kan hanzira ikai hruai na lei om puina kan don zong alom thu kan soya khang kan thil zirtak te kan han ngai tu tak te kha nangma kan zuina konga le irong kan bol zel na konga te tin kan khosak ho na atan te po athazong min kai hruai tu ani theina namal min som sak turin kongai na kan dila tin KTP rong bol na te nangeni kai hruai thina malam hun kal zel tura poi kai hruai zel turin ni kongai na kan ron dil mal pokani izanina hian kan Inkhawm te kan lo trin don ta zanina zan kho min vegin na tu ka dam takin min kai tho lela kan ti tu le mo phut na te thataka kan len zel thena ni khongai na kan dila
tunlai na na shileng awangin kan kho sapung te khailak na sem ema hengkara hian nangin min veng himi min kai shuai zela kan dua tin he na shileng te po hilo re thuai sela akai te po lo dam selan mani en kol tu te po nangin ai ti chaka lalpa hetiang nan phung har sa le boi sa takhi lo re thuai theinan ikhongai na tharin kan ron di le boka tin ke ni ho po heng na laka te nangina min ven him zela midang te tran pui tu ni zel thei tura nangina min kai shroi turin ni khongai na tharin kan dil le kan ti so le bot sia ta te min ngai dam la isu krista mingin chung kan dil le che amen Amen. Amen. Ni zanin kan thu zira ngai nom khop mai ngai to na thar mi an